Nairobi kana bururi Kameme icigirira iria ikirigiceirie nigetha tukirore uria gugitarie imwe kwa imwe tugikirore gutaria atia mwena wa Jogoro ndihi niguo tugukorwo tugikimurika na njira nyandanduku niguo tugikimenye mwena wa Jogoro ndwikarate thirikana ni bara ikoragwo rimwe gikinyitana muno makiria na hitugikia tugiki adandorerwo niturakiona uria igitarie kundu gugitiganite tondu hau City Stadium nigukionaga he andu haragithie hakanyitana no ru Jogoro wona orange ukamenya ati nirathonga but pole wona rangi mutune kana wehereire muno makiria wa red wakimenya ni danger zone na niguo ndirakiona mwena wa Ladies Road ugitarie hakoneka hena kunyitana kunene muno makiria haha ru ni wakiuma haria City Stadium roundabout waithiuruka waithikora mwena wa Ladies Road ugakiona nako ina kunyitana kunene muno makiria ino tune thiete no mwena ucio ngihingusha ni gukigira mwena kana gukorwo githie na kugu gutikire na kunyitana kunene muno makiria no ni wakiona Ladies Road uria igitarie ni nyitanite na njira nene muno makiria aya kuria nakwo mwena wa Ring Road hani around Kamukuji gwakioneka tugo ndagikwira iyo ni danger zone ginya haria mwena wa Muthurwa market haria na niguo gukigira gwethagia bus station na wakioneka na kunyitanite muno makiria ugikigira na town ugikihuthira Haile Selassie Avenue nigetha ukigire mwena wa Nairobi ona ho hena munyitano munene muno wa jam kugo ni ufatara exercise kido gitagwo patience na gikorwo urakihuthira fere gukigira mwena wa Haile Selassie ni ufatara gukorwo hiyo no gikihota na ni ugikinyite town ugakiuma ugagitembeaga ndugagicererwo muno makiria gikorwo office ikire hakuhi kana hanene wagithie ne hakuhi tondu Haile Selassie rakioneka ina kunyitana kunene muno makiria ona haria roundabout ni ona rakiona uria itarie koguo ugo niguo fare igikihana na nitugikimurike ru thaici farafara ya kuria mwena wa Mombasa Road ririkana ni farafara igitwerekeragia kuria mwena wa airport citu kugo hindi ndu andu aria marakiuma na ni ndu mena maragithie na maragiuka tugikirore uria gitari na ririkana thiko ici ndikinyitana muno makirie tondu kugire kindu gigwitwo expressway iria mundu ena ihenya na wina shekeri ciaku ukigiraga kuwa kirihira wakata ukorwo gikimihuthira no gaithi na ihenya muno makiria kuguo nironeka Mombasa Road na kunyitana kunene kwina orange na wakiona otogwire wakiona orange ni mwendo wa pole kuguo ndironeka eno wati munene muno makiria Lang'ata Road ni undu wa andu aria makimite mwena ucio icigo itigarite meguyuka all the way nigetha uhuthire Lang'ata Road kana ni guthii urathi kana ni gukora uroka Lang'ata Road tiga o haria waituka Nyayo National Stadium haria roundabout ni ugithie ukoneka hena kunyitana kunini hena oranges no wakirikia kuhituka hau hakuhe na roundabout ni guthie all the way igakioneka it's very clear ona wathi haria madaraka roundabout ona kuo gutikire na thina kuguo Lang'ata Road ni kundu kuronekana ni kusonga mwana wa Bunyala Road na kuo na kwena thina munene ni kundu kwironeka muthe ni matwite ni guthie gutirakioneka kwena kundu kwena guthie kahora Barabara-ini ya kuria mwena wa Waiyaki ndu andu aria marakiuma masafirite kuma na kuria Western andu marakiuma Kinogi Kuyu na kuguothe na mundu wothe ungikora bara-ini iyo ya Waiyaki we tukirore nayo igikairia tena dikano nayo rimwe hele muthia igakinyitana ni undu wa kuria kuragiitirira expressway rimwe ni yukaga igagiitirira haria mwena wa museum hakinyitana muno makiria na gakiona Waiyaki we iyo ndirona ni ina ugwati munene kana rather gari ni irathonga ginya sofa haria ndirakiona koguo ni farafara itari na thina yokete igagioka na rikano na express benigitagira kundu gutiganite ndo niyokaga gitirira ginya haria hakuhe na Lions Place koguo
Waiyakiwe nironekana it's clear utiri no ugwati munene muno makiria barabara ya Thika Road na ni koragwo ni our highway barabara yake okorwo gikiaramio nayo rimwe ni thiaga uguo igagikigia na kunyitana Meru Nairobi highway ka tugita Thika Road. It's expected haria muthaiga ni hakoragwo hagikinyitana muno makiria na ona thaa ici noguo ndirona niguo hagitarie na muthaiga rimwe ni hakinyitana tondu niho hokaga ngari gagitukana iria iraima mwena wa Kiambu Road na iria irakiuma mwena wa Thika Road igagiuka gucemania hau. Thika Road nironeka kuma haria nginya mwena wa Mathari haria Mental Hospital all the way hau hena kunyitana kunene muno makiria ona mbere yo utanakinya haria mwena wa Mathari ni haronekana hakiri na kunyitana ona kuo utanagiuka gukinyitirira haria mwena wa Mathari koguo kuma Kenya utalii haria utalii college ni harathonga o hanini ona mbere ya utalii utanagikinya utalii ni ugukorwo wigucitie ni ugubatara gukorwo exercise kindu gitwo patience kana wetereri tondu ona utanakinya utalii ni haroneka hena kunyitana kunene muno makiria koguo we uraima barabara yo ya mwena wa Thika Road wikara ugitaritwo kana wikare menya gwitarie Kiambu Road tugo ndagikwira rimwe ni ukaga ugikwireria muthaiga ni koragwo na kunyitana ni undu wa guka gutukana na kindu gigwitwo barabara ya Thika Road na noguo ndirona niguo hatarie wagikwireria muthaiga nigetha ukionyite barabara icio nyitane ni haroneka hena kunyitana kunene muno makiria no gwiciria kuma haria traffic yo kianjitie probably haria Karura Forest hari uguo DCI gukiambatirira no before that ndona ino gwati munene kuwa ikorora kiuma icigo cia Kiambu Beri na kukwothe gutiganite hihi ni hari guka gucemania na traffic ni hau komerera hari DCI gukiambatirira uke nigetha ugeitirire unyitane na muthaiga nigetha ukorwo ugikinyitana na kindu gigwitwo Limuru Road uguo niguo barabara igitarie kana Kiambu Road igitarie niguo irakioneka ikihana na mwena wa Limuru Road code nakiona gukiri na thina munene muno makiria na uguo niguo barabara cito icigitarie rucini ruru rwa umuthi kuguo we ukire haria hothe ukire ni wega ukimenye ugukorwo ugikigarira kana ugukorwo ugifanga na njira igitarie atia ikereka tukinyukia ni ikereka ria kayo karuriri kuria tugukorwo tugikiunanira njungwa na atongoria na ateti thini wa bururi witu wa Kenya twina Mr. Mwadha tuna professor thini wa studio shito nigetha tukorwo tugikimenya cigi uteti